The sunburst flowers calling on warm days overdue. K-pop idol te tan hian makeup hi apoi mo em a an music video a hian makeup nen deuh hlir an lana wangin makeup te lawa BTS member te lan dan kan endon ani heti rol hian makeup te lo poin an dang lam lo hle a an skin care routine theu te ne ni lo en lokila Hi, my name is RM. I'm the leader and kind of like a translator for this group. an leader RM hi lo soi ma saberila an leader smart tak po hian vunnal tak nei hi angai poi mo hle a leader thatak le rapper thatak hian vun anei nal hle makeup te lo po in avuna mama anem hle ani RM hian avun hi nem ma se aro tho soya avun ro lu tuk venan moisturizer war hle a RM chuan kavun hi aro de urenga ti non theidan hi ka ngai to arenga achang hi chuanin kavuna hian spot a ombe thina wangin chu po chu ka ngai poi mo hle ani ati nilenga rim taka thozo hian seat max man hi tha ati a brand du ber chu Mediheal ani a Mediheal brand a hian seat max variety sang sang du thlan tur po a omnwal ani chumi ba ka chuan essence hian avun ati mam thua so hi Hello, I'm Worldwide Handsome Jin. Jin hi makeup te lo poin a mam hleya social tur awang hleya a makeup hi a member puite ang lo takin alang vor ve ngai lawa makeup te lo poin alang dang lam lo hleya an grupa upaberani a ma se avuna uluk hleya a mam hleya ni skincare angai poi mo em a alandan po a ulukani nisa a umreng te hi adu lo hleya avun anala ama mu nuam taka umreng theinan ainu luk hle ani Jin hian fel taka oma kan mi zia ina zirphot chuan kan mel po alang no pangin kan moi mai ani ati seat max hi a warfal heya nisa a umreng phei chuan a thei hun masabera seat max moisture keng thatta ka mangze ani nisa a umlo ma se avuna rawati deuh chuan seat max a mangze ani eitur kan ei po hian kan vun na le na lo ashil hle ti a hriat awangin eitur po a ulukin a fim khur hle ani Hi, I'm Suga. Nice to meet you guys. Suga hi angau mai ni lawin avar hleya ataka mute phei chuan a vare na var an ti thina a skincare routine hi a share velawa avun varnal tak hi chu a pian puyani a avun avari na enga spot po a omvelem lawa heng hi a pian pui ni in avan nei hle ani Suga hian kavun hi ka enkol thalem lo ti ka zep lawati a an group member zinga po skincare veli angai poi mo lo bera skincare hi soitur va ka omvelem lawa avunero anal hle thung I'm your host. You're my host. I'm J-Hope. J-Hope hian idol tan reng chuan von enkol thathi kan ti masak ber tur le kan ngai poimo ber tur ani ati a polite in offense te amu dot po in ama a thabera lana du thina makeup te lo po in a complexion anala a maya smooth leya ama mudu te ta na moi taka an ma a lana du thina ni ama hi milim thei takani a fani boka hetiang wangte hian avun hi alan risel pha hleya J-Hope hian dermatologist te hi akhat to ka pana tha ati a heng step panga te hi a recommend a toner essence acne care lotion le cream te hi ani face cream le toner hi zinga amangzia bokani Hi guys. Hi Jimmy. Hi buddy. My name is Vu. vi hi makeup te lo poina chelo hleya ama hi chu a mela tha in mu anwam shimshima stage vela chuan len sawa tlang puya amit hi adin cheizia bokani
avun hi a eng em ema ma se avun a mum chang le a ro tlat chang om ve a chang chuan amarama ma thina avun milber tur product po zong meka vi hian live broadcast line a arngeng chu ko ka friends chian ti in a soya arngeng chung chang po a soi le angai dan dang dai le hleya ani hi chu adang dai ve shim shimani facial cream amang thina amut ma cream in hnoi cheu hi angei ber ni in sha a anzin chang chuan cotton pet nom de ule toner amanga moisturizer amang zia bokani lotion po amang na sa hleya a hmai lawa atak sadanga te po amang du am thin hle ani Okay. I'm Jungkook. Nice to meet you guys. Yeah, good to see you, buddy. Jungkook hi an group anau pang berati a zai le lam le rap thlengin ati thei em veka ama hi pa tak angin langma se a playful ve em a ino in angil nei boka anun phunga hian hrisel nangai poimo hle mi ani a arngeng ani chang hi om ve zeu reng thina wangin amang ang thin hle a vun a ulukin arngeng nei hi a ho hle ani alano pan ve de uwang po ani theya midang ain arngeng nei theibi ka abwaina berani a skincare step zong hi asoi lawa ma se arngenga nei thina wangin a hmaya rong dang deu spot alo om lo thei lo thina heng te tan hian jing le tlaya toner mangzi ani Nice to meet you guys. I'm Jimmy. Jimin signature look chu amit meng hi ani ve a stage ha chuan eyeshadow a manangai zia amit a line zia bokani makeup te lo po in amit hi azimin a signature look ani to awangin a mel thatna abau chuang lawa makeup te lawa a hmoi sen tak le a hmai mam nal tak hi mu mai chi ani lo skincare lam au uluk ve ve po arin omama se Jimin hi skincare lampanga simple leya a skincare po asiar lutuk launa in ain uluk ve tho thu asoya an concert le show azo a makeup ahman anti faide hian a hadam hoi zelani anjin na sa a thona re tak tak an chuan chang te hian in uluk waka har thina kanvuna ro lutuk chuan Jimin hian tui in tama recommend ani vun aro chang chuan tui in cheu cheu hi ati dan ani a i mai i phi fai hian makeup chei phi fai lawa iril rupo iti fain iti thar le a makeup te lawin i hadam jok thina ti